السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا واحدك ومدني نماذج شرط كابهجتو نماذج صحهم شرط كابهجتو إقتريجا إقترين شرط إقترين ألقم من مهار واحدك ومدني نماذج صحهم التكا كورنجي كانت إقتريجا عورني واكرو هذا عورني واكرو مكي نماذج صحهم شرط إكماكو عورني واكرو مكي هم كاني نماذج كرا إرجع كورنجي كمان نو نماذج كرا إرجع بس هذا نماذج بيرجع بس بريها وقت جاوس عورني واكرمكي مسلمون واجبين همه كان استثناء قضاء حاجة كرا وقتا أم ميهايا فر ميهايا إدان كرا وقتا إنه وقتوغا عورني واكرمكي كم هم لازم كمان هذا خاص وقتيغا هم ميهون كتير نكمل ولا يرجع كم عورني واكرمكي مي حقيقتوغا ورا مهم كمان أي الله سبحانه وتعالى إنجي يوم بولمون يالكم إنجي ما واجبين إما مسلمون فشني سروس رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم دوسرهم فشجم بس بري هذا دوسر جالس كيد الله سبحانه وتعالى تقوى وري كلام جبرتوا مسلمون جه أميهم جه طبيعي صفين أميهم جه ذاته جه كلفة صفين عورني واكرمكي هنگو تكاد النوانما مسلمون أميهم فاه جوا كم حقيقة تكا عورني واكرمكي إنما مزمانة كان آس مسلمون هم ميهون مسلمون كم جان نوا ميهون كوبيكو أميهم تقليد كرمك تريجا එකං කුරුමගේ තරේ ගල්ගම්මෙන්ගේ මුජ්තමා ආස්ෆාවා ඉස්ලාමී මුජ්තමාගේ ආස්ෆාවා බයේ අවුර නිවා කුරුමගා අල්ගම්මෙන් ෆර්වා කුඩ කුරුම් දැන් අවුර නිවා කුරුම් ඒ හකීකතුගා වරම් මුහිම්මුකම සීරියස් කම නොරකාතරකම කියා නොරකාතරකමෙත්තෝ අවුර නිවා කුරුම හුරස් අලඤ්ඤා ඒ හුරස් අලා එල්මුගේ සාබු නොත මුස්ලිම් නූමිහුගේ ෆරාතුන් හුරස් අලොන් අන්නානේ එපද හුරස් එළුමෙන් නත්තාල මට්ටක හංගුරාම ස්කුරන් ජීදාන එන් හංගුරාම කුරේ ෆයි බයි ඉස්ලාමුන්ගේ මුස්ලිමුන්ගේ එම්මෙ රන් දොසර්ගා ඉස්ලාමී තාරීඛ් දුන් එම්මෙ ෆඛරර් දොසර්ගා මුස්ලිමුන්ගේ අදාවතරනා දුෂ්මනුන්නා කරවන එන් හංගුරාමේගේ සාවකවි මුස්ලිමුන්ගේ මේ අවර කෂ්ෆ කුර්මා බයික මිහුන් මසයි කුරුන් අද එකමුගා එමිහුන් නේගානි ව්‍යානදා ෆියවලෙන් එළුම් අද තිබේ ෆොන් හන්දු හුන්නානේ بدر هنگرامين كيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم امري مدينه رجوع داغتمو دين مدينه غاتبي يهودينගේ දුත්තරාතන් එකලෙක් ෆාන ඉතුරුවකින් දියා යහූදීන් මදීනාග මිතිබි මාගඬ තින් කබීලායේ ඒ බනු නදීර් බනු කුරයිසා බනු කයිනුකා මේ තින් කබීලාගේ තනේ මිස් නුබාකමුගා නුලෆාකමුගා එම්මෙ අරාහුර කබීලාකි බනු කයිනුකා එමිහුන්නකි යහූදීන්නකි එමිහුගේ තබියතුගා යහූදීන්ගේ තරේග මෙතන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උරිදගේ මොලේ බනු ඉස්රායිල් බාගාගේ යහූදීන්නකි එමිහුගේ තබියතුගා නුබානු ලෆාකන් නෙගානක එකලව බෑ දැන් මේ යහූදීන්ගේ ධාති සිෆේකම්ගා නෙගානක නුලෆාකම් වාකම්ගා වානම එමිහුගේ තරේ මිස් අදරාති බෑ කයිනුකා වංහාගේ මත බනු කයිනුකාගේ යහූදීන්නකි එම මදීනාය රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බදර හංග්‍රාම නිමා වඩාගෙන නවමු යහූදීන්ගේ ખાસක බනු කයිනුකාගේ යහූදීන්ගේ දුතරතන් ඉතුරුගෙන දියා එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එමිහුන්න ખાસකම් එමිහුන්න දීන ගෝවාල මට්ටක වඩාගෙන එමිහුන්න ඉස්ලාම් දීන වනම දාවත් දෙවි එකම එමිහුන්ගේ ජවාබ කබි එමිහුන් බේනුනේ මහංග්‍රාම කරන්කා එමිහුන් දන්නේ මුහම්මදේ කලේෆානු මක්කාගේ මුෂරිකුනා හංග්‍රාම කරවාගෙන තියෙන් ගද වඩාගෙන කම කාවියස් නිකන් අහරමෙන්න බදල් කරවාෂේ ඒරුන් අහරමෙන්නකි මීහුන්කන් කලේෆානෙන් ගොඩාගෙන වානේ ඉමාම නිකන් සීදාකෝ නිකන් තෙදුබහු හම එක්වස් වංහනා කුර්මෙන් නැති මේ දාවත් දනි හංග්‍රාමය එහෙම එමීහුන්න එදුම් ෆෙෂකින් මේ ජවාබ එමීහුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එරු දුහන් සර ෆෙෂකින් එමීහුන් තිබි හංග්‍රාමාගේ حالتක දෙ මේ හංග්‍රාමාගේ حالتක තිබ්බා මේ කුරිමත් වණි මේ
hangrama ga halatuga mihin tibikam ga aves muslimun beenu ennu hangram kuragashem muslimun ki haqiqat ga mihin ga dati isbe sulha lob kurum ennames mi sulha lob kogin mi yahudin mihin ga negane kam dukallagan tibbaves yahudin mi hangrama ga hul mi jani hangrama ge alifanganu mi rokallani kina tambani yahu mi banu qainuqa ge mi hunnaki haqiqatuga mihin ga masakata balaruga mi hunnaki ran rihige kanta kurabe emunaki dagandun loing efada takdin echita dabe ema emunaki tafatu masakatuga hunarveri bay adi mi masakatuga tabi'an niya kura gotum bedani tafatu ma'adan to echita dawle bay ema emihunge atuga warabdar hatiyar rasuri hatiyar horefa adi emihunaki yahudiinge telegati emme hibbargada mihun ema den emihun mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam leifan debbi da'watan inkar kofa hangramiya mi da'wat deni එනමස් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙකලේපාන අස්හාබයක හංග්‍රාම කරවම් බේන ෆමඩාන ගන්නවා තියේ දුරහෙල වඩාගෙන තිබ්බණකම් මෙවාගතකි මුස්ලිමුන්ගේ අංහනක් ආස් එන යෝ බනු කයල්කාඋගේ බාසාරම් යනනි එච්චවිකන් ආස් එන එච්චවිකාව දෙම් මිදනි එමිහුන්ගේ තරේ ගුරි රං ෆදතකකින් එච්චදා මිහෙන් කාතා ගොස් එන ලබ්වා කුරවාකම කුරුමට්ටක එමිහෙග්ගේ ගාතු ගනොත එමිහෙග්ගේ දුක්ඛානුග එනගේ ෆිහාරාග එන මසකරා තනුග ඒ අංහෙ මිහා මේෂිනි මුස්ලිම් අංහෙනේ දැන් මුස්ලිම් අංහෙනුන් ඒරුගවස් අද මිහාරස් වරගින මුස්ලිමුන් කන්ද කුරා ගොතකි ඒ එමිහුන්ගේ මූණුවස් නිවා කරුම් මුලි හෂගන් නිවා කරුම් ඒකත මි අංහෙනකස් මිරි එනගේ මුලි හෂගන් නිවා කෆ මූණුවස් නාකෆා ඉතාත බි යහූදින් බේනුම් වි එනගේ මූණු දෙකෙන් එනගේ මූණ හාම කරුම් එකම අංහෙ මිහා ඉන්කාර කුරි දැන් mi kamuge terega mi ranrihin takeda hada miha kuri kamaki ade e fiharega mi anghem miha mi in fiharage veri miha ena mi kuri kamaki anghem miha nego tafatongos enage hedum kom sechigga mi gojja bar kolli baki e dagen huri hedum kiyenage mul hashgan niwafa hedum kamuga ves ezmanuge eruge hedum nagotun ekkala emiha ko teduwima enage hashganu kom mesbe kashwa ka fadu gotaka mihiri ema den mi anghem miha e muslim anghem miha ena tedumun enage awren bay kashwegen dei ema mi awren kashwegen diam ena riyas mahalende wagati ena madaden ehiyen eduni ewagutu muslimak as mi yahudinge negane amal finha wagutun ekkala fiharage veri sa'ir mi randihin echitada miha wagutun qatl kolli mi yahudi kalege qatluitam fenifa yahudin ruyasin as ekkala muslim miha muslim zwana ena shahid kallafi bitanu meti hangram feshifa ad den kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam banu qaynuqa ga mihuna hangram en kudagati e mi haditha guligen e hijren devana harge shawwal noga ad he mi ingechiki yahudin naki mihunaki abudus muslimun ga awra kashf karam beenum wabe kivegento emihun beenum woni muslimun emihun ga deena dur kuran ema eduhu emihun kanta kuri makara hilatun miedu sakanda kurane makara hilatun edum ekama miedu emihun kanta kurani muslimun emihun amille emihun ga arta kashf kurwani emihun nan ei zinatere gote kam ga dakafa ei zamani tahbiba gule kam ga dakafa muslimun laba emihun amille e awra emihun ga amille awra kashf kurwani adi e awra kashf kurma inkar kuramihun ekama nurhe emihun ya idikula adu ufila mihun emihunnaki tahdiba durbe kamuga hamu kurani ade emihunnaki taraqqiyen nebbe kamuga faal kurani ade egota zuwan jilto hita wadadane em algon me med haqiqatu ge jehene nikan samaluwan awra kashf kurma barhana thaqafata gwala mihunnaki haqiqatu ga islam dina adawat dushmanu muslimun ge aduvun ade emihunna ibbawegen emihunna atugulalaage mikamga ule emihunnaki muslimun ge terega himine jahilun adi ne gani bay adi mikamuga algon men dodiyawe midennevi barhana thaqafata taadukra mihunna jaga dukofa emihunge kurmati guttifa nuneke bunan algon men nukrijja ehmejji algon men kirti Allah subhanahu wa ta'ala ge nur kofa haqwa nasabaki eirun algon men wege hin adane dayuthun kamuga dayuthun naki midennevi ghira egot kaves nonna bay emihunki emihunge mainna emihunge darina emihunge dattaina kokkeina mimis mihunge awratan ehm mihuna hamegas alala bayennu ehm mihunna emihunge mainna darina dattaina kokkeina mimis mihun fernakas emihunna kan egaskala hinga mono juhme ves lulibene
enege benuga dashkawa anhenunge awratan beru hile mihuna kashwegen diumakun ei enege samalakuma egotakawas annana kamenu emma ifada mihuna mekene dajutha ei egotakawas muslimik gan horgen wana istifai nun dajuthunge misifami emma ei Allah subhanahu wa ta'ala ruhuduga na benu komegas emma awra niwa kurmaki algonmenge anhenun nabes algonmenge firenu sekame me algonam belalane anhenun awra niwa kurmuga e awra niwa kura hedumuga hunnan je shartaka ade awra niwa kurmuga hunnan je shartakan ebuhore denevi awra niwa kurmattaka leve hedumuga ei fadilatu sheikh muhammad nasiruddin albani ena liwafa hijab al mar'at al muslima mifatun algon mi kama be maalumat minagani ifadga sheikh nasiruddin albani ham karwafa ba maalumat ge tantan ko algon telefon danwana ena vidal waqatga mi hijab ge anhena enaga awra niwa kurmattaka mila hedumuga hunnan je shartaka bori ei furtama Allah subhanahu wa ta'ala mi hijab ge farida muslimunna bawala ba awra niwa kurum ei shar'akum ga kanda elu veruga egeteren istithna kurabbi bay fewa ei muriha bay e anhena awra niwa kurmattaka la hedumun forwige manghna wegen danjen ei furtama shartu ಅದು ಮಿಷರ್ತ್ ಕಾಬೇತು ಕುರ್ಕೊಂಡು ಮೈಸಲ್ಕೊಂಡು ಫೌಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ವಾಲನ ದೇವನ ಶರ್ತಕಿ ಎ ಲೆವೆ ಹೆದುಮಕಿ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬಕಿ ಅವರು ನಿವಾಕುರ್ ಮಟ್ಟಕ ಎ ಲೆವೆ ಹೆದುಮಕಿ ಐ ಏಗೆ ದಾತುಗ ಝೀನತಕ ಬಗೆನ್ವಾಣೆ ತಿಮ್ಮಣಕಮಕಿ ಎ ಲೆವೆ ಹೆದುಮಕಿ ತುಣಿವೆಗೆಂಗೊಸ್ ಎ ಹೆದುಮುಗೆ ಫಾತುಗವ ಹಶಿಗಂಡು ಇಂಗೆ ಫದ ಹೆದುಮಕ ಬಗೆನ್ವಾಣೆ ಹತರೋನ ಶರ್ತಕಿ hedum barwegen gos e hedum lagen hunna mihage hashiganduge wanatan enge fada hendubaka hedum wegen nuane faswana shartaki e hedumaki ega atharlevi sentlevi ege sabun e mihunge samal kan damagan nafada gotakan ega miru hen eklefa hedumaka wegen nuane hawana shartaki ei firhenunge heduma ebbattaran hada hedi ufaddifa hedumaka wegen nuane hawana shartaki ei kafirunge heduntaka eggota ಕಾಫರುನ್ ಹದುಂ ಅಳ ಗೊತಾ ಎಗ್ಗೊತಾ ಹದ ತಯಾರು ಕರೆ ಫಾ ಹೆದ್ಮಕ ಬಸಗನ್ವಾನ ಅವನ್ ಶರ್ತಕಿ ಈ ಮಶೂರು ಮಟ್ಟಕ ಕಂದಕ್ ಮಟ್ಟಕ ಲವೆ ಹೆದ್ಮಕ ಬಸಗನ್ವಾನ ಅದ ಮಿ ಶರ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಗನಕ ಎನಗೆ ಅವರ ನಿವಾಕರ್ ಮಟ್ಟಕ ಅಲ ಹೆದ್ಮಗ ಫ್ರಿ ಹಮ್ವಾನ್ ಜೇನ ಅದ ಮಿ ಶರ್ತಕ ತರ ಇಫರ್ತ ಮನಗ ಮಾಹಿಂಗಮ ಹೆದ್ಮಕಿ e hedumaki ada e awra niwakur mattaka mila hedumaki awrain istisna wafawa baata fiwa en huriha bay rakkatir kurai manghana kurai forwe hedmaka wanjen manaki muli awra niwawa warge hedmaka hedum wanjen ekivegento Allah subhanahu wa ta'ala awra niwakurum mi engi viruga mi angawani baki baatake fiwa huriha baatake manghana kurashe Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani mu'min anhenunna mi angwa amurfulto gitere ga mi angwani wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ekabanunge zinat tarikamun faalu efawa ba fiwa hemben egotkavres faalu nukura hoshikame hama nukura hoshikame nakomekas mi kirt ayatuge aliga ad kirt mar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewafa irshad aliga algomene benge anhenage muli hashiganaki bagi khasa baatake fiwa ei awraka ade ei muna de ettele fiwa ei awra den mitanga algon men hama kuran jehene mi ma zahara minha ade faalu efawa ba mi istisna bani e faalu efawa ba ei kombaito kanda elmuga almere khilaf daganawa den wara gina almere mi kanda alubani ei muna de ettele kamuga ema anhana ga awrain anhana ga hashiganun istisna wegen medani muna deetila den hennames mi hamekene mekam go onna hamekene ra'ye nu deetila wes adi munu wes e awrakam ga de kodaga no befulun uluwa ema befulun mi ma zahara minha mi faalu fa ba sifa kurabani no ta maana kurabani ehen tafat gotaka hennames gina ilmerin bara gina ilmerin tarjih dabani megota kam fa adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulga aliga wes megota bar libe tiwe adi sheikh nasiruddin albani wes ena taid kurone megota kam wati walgon mi maane balafa algon me wa kore gendana ennames algon me yaqeen kuran jehen haqiqataki ilmering meduga mikma behegatun oy khilafaki ayhama i'tibar kurbe medanni e balagan nan jehe medanni e taakun jehe chen nu kaman hadafa alanda dukollan nujehe ekmo e
حقيقة قابس بلاغن نجه اختلافك دنوي اي خلاف نم مسلكم ايغتكس هديك ني وهيغتك دنواكم غوانوا مونكي عوركم غا دكوداغنوا بيفلون ابيفلون گس دليل باي ابيفلون براداغنوا گوتن ابيفلون كي ما قرآن اد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ابا دليل دبا دليل نغوا اما اي خلافك مدن مي خلافك مي حقيقتك اي انغل ما ايغتس بلن نجهن خلافك بنوي كن انمس دليل تن الاكيارغا علمرين ترجيح كرباني متبركم غا بلواني مونا دايتلي عورا نونكم غا كوميغس انمس هريها علمريس اسلامي امتك هريها علمري بس استثناء نتي هريها علمريس بس ولاغنوا كانتك نبوري انفرتم كمكي مونا دايتلي عورا نونكم غا دكوداغنوا بيفون وس دكوداغنوني مونا دايتلا فروا وانغنا كرون اي كان امرانلو بتكي माने कि ए औरकम गानुवेस एम्मे रंगलु गतकी मुस्लिम अंगना का कोम्मे वगुत गावस कोम्मे हिंद गावस कोम्मे तने गावस एम्मे रंगलु गतकी मूनुवेस अदिदेतिलेस रक्का करूं फरों ए हम इस्लामी कमे इस्लामी अदबे इस्लामी रीति से भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोसर का असहाब बेकलुं गतरे गिमनोडागन अंगेम बेबे फ्लो एकन करवाफा बे एमा ए बेबे कमलुं एकन करवाफा ओइन ओतुमका रसूलुल्लाह फान इब्स कहाला आयु बहे बिदाले नुए एक मणे नो करवा अधिकवातो एकले फानुंगे सुन्नतन बलायरुगा रसूलुल्लाह इकफान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सुन्नत बलायरुगा मूनु निवा कुरुं ए एदेविगे माकम कम बस एबा अलगन मेना बार लिबे देहमगत असहाब बेकलुम बस बरगिन बेफुं एकतन एबा एकन देकोडा गन्නවා එම මූණා දෙත්තිල වෙස් නිවා කුරුන් එයිහම එක්කමෙන් ඒ හුරියා අජමරස් දෙකොඩා ගන්නවා ගතක ඊ වර රංගලු කමෙන් එදෙවිගෙන් මාකමෙන් එක්ගතක වෙස් ඒ කුෂෙන්නු බයි මිහුන් දෙකේ ගතක එනස් බයි මිහුන් අල්ගන් මෙන් ගෙතිරේක බයි මිහුන් දෙකේ ඊ හරාම් කමෙකම කම හරාමෙ මෙදෙන්නෝනේ හැම මිලෆුස් අල්ගන් අදාහපතින් මීහම දෙතින් හතර දුවයි කුරීගා මගමති අල්ගන් හිඟා ෆන්නනකෝ රාජ් මජීද් මගු හිඟා ෆන්නනකෝ ඔලිම්පෝගේ ධර්මතිගේ ශීන්දගේ ඉන් අම මුස්කුලි ෆ්‍රාවර්ගේ දෙමියකෝ algon atuha baake hingaf dirgam adu ibe hisab ge demi hitre ekak bunani e algon hin dirga moonu burga alafti de angenokade etanu ekak anayaka bun ekot ge semina dimakor mogatunu dimakor agata wadaka bayno innake minakama serious kon ma emi honnan hiwa echen hiwa gotaka ek onagata bunali ekak buni mi moonu niwakurma ke miyama haram kamake ha mim bune haram kamake algon ma haram bi anake enage ekuriya anaka kumbunani ekot ge dia angenonna dimakor mogotun ekala nibagotaka korikamennu बाकी माने की एकल मिहुन हिएफे मेरने मुन निवाकुरंगी हराम कमेके हां हराम मिलफस बेनु करी एम अलगन एतनो इंगिजे इनुनी अलगन दुवा के स्नान दिवराजे के मिहुन देके कमकश मुन निवाकुरंगी हराम कमेकश हां मी वरबड कुं हिए मिहि मिहुन के मदगा फतरफा कम गाना मिहा मलिंग गोस कुम मालूमाते मुन निवाकुरंगी एब्बस गोतेगा एब्बस इरक एब्बस तनेगा हराम कमेनु मुन निवाकुरंगी वरंग बड एदबिगा कम हुरिया अलमेलस एकडागनवा मुन निवाकुरंगी एदबिगा वाकम कमा كواتو كل سنة فتن فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني وس في دالوني مون أي عورة نون كمغا أدي أنا ميكمغا إكمن أبوي دليل تبس جنس دبا كم مثال كن من كموضوع إنه دليل تقديمه إنه مس أنا فتوك مقدمة كأبو في دالوي تمنى باقي مون أي عورة نون كمغا ويس مون أي عورة نون كمغا ويس مون نوا كورون أي جائز كمغا أدي أي كان مولك كمغا أهرم فاه كورون إقطع بس دوكن لاجن نوانه aki moonu niwa kurun ei jais kamekama adi moonu niwa kurun ei kan emologotiki ekam fahaga kurun egotaka wes harmen du kollagen wana em ene ekan ebam fotuge muqaddima gas faha karwa em moonu niwa kuran beenu anhenak ene ekan eboy adirat krawiya allah subhanahu wa taala ene ikhlas kama kon fiya ene hew jazawes diwan sabki e going emme moloyituru gam wasmani e going emme hew gam wasmani en mas kurun sanifadin baragina almering arihuga moona deetile awreno komekas moona deetile fiwa den hashigan huriha bay e awrakam ga watiwe e huriha bay e awren wa kurmattaka mila feramun niwa kureven jehene ema awra niwa kurmattaka la mila feramun awrage ebbes bay kashfu kurefa wa kam ga wanama e yoti e awra niwa kurmattaka ila feramuge furiham wanje shart furiham noefa ikibento allah subhanahu wa taala miangawani faal wefawa ba fiwa den muriha bay forwashe den faal wefa ba mi bangil mere manakrabani munadatel kamga ema den muriha bay forumon amur korba fa ingurga in ibes ben hambeje kamga wanama yoti e hedumuga hijabuga friham wanje shartu friham nuwe komegas كيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر دبافة إرشاد واسمكال قمنا إن إندان صلى الله عليه وسلم حديث في الكربا فنان أسماء بنت أبي بكر
radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma eda ekmana rasulullah ikfan garihe badwadagan iruga ekleifan ekmana wadagan iruga ekmana turkurwaag hunne feeramaki ege tunikamun ekmanage hashgolge kommes ben hamwa feeramaka vative baki muna deetile fiwa kommes ben hamwa feeramaka vative rasulullah ikfan ekmanage kibe mun amra labafa ekmana mukhatab qurami hadith fil karabani ya asma innal mar'ata idha balagat al mahida lam yasluh an yura minha illa hada wa ashara ila wajhihi wa kaffayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil karabani e asma'i anhenaku ena baligh wajhiya hayaduge umr furan arafiya manaki baligh wajhiya enage kibain mi tan fiwa ehm des bay fenum e rangalu goten nune em den klek fan ishara karone klek fan ge munu flasha klek fan ge detile sha em inge chiki muna detile fiwa uriha ben e niwa kuranji hene bataika komagas muna detile awrakam ga de koda ganna befun ge dalile bori komagas algon men ebe kan nudana algon men shart ka be ko wada kane emima aisha tifan radhiyallahu anha ansariya be kamalunna taarif ge basful sana ge basful vidalwane ekamana edduha ko bayk mihun nas quraish wan haage anhenunna taarif kuramun danikon ekatana ka wedwada ganne foga ekamana vidalwani quraish wan haage mihunnaki quraish wan haage anhunnaki e waram matweri bayke inna linisa'i quraishin fadla baki quraish wan haage mihunnaki quraish wan haage anhunnaki ekamalunna matweri kan libgen babeke de ekmana vidalwani ekmako wa inni wallahi ma ra'aytu afdala min nisa'i al-ansar ekmako timan kamanaya ansariya bekelunge terege himin wadaganwa anghem bekmolna bureng mativeri rangalu heyo beko timan kamana dekwadanu gonome ekibegen to ekmana mihim vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala anghenunge khimarun ekamalunge karwalta foruma Allah subhanahu wa ta'ala amru kurebumun ekamalun e khimar liboda noganwa angenekam gawanama ekamalunge izarge ebba izarum mi diguwegen daba kandu wala wafa ekamalunge baluga wala wafa adi wala ekiga karwala me macha miura bay niwa karbi din mi niwa kurebumu mi ay kinato hama Allah subhanahu wa ta'ala ya bawal mahama bidigin ansari be ekamalun mi be fun ekama amali sifagen nawafi ema aisha tifan ekamataka mi ansariya bekamna mi taarif ge basful mi vidalwane den algom me fa koren je kame arabiinge terega haqiqatu ge arabiinge terega barahna umaki eha minge terega eha bada fitrfa kame nu islami sharia islami risala rasulullah fan me bawale mu kurige bes mane ki barahna umaki minge meduga kommes maraka ekame minge meduga mizmanuge men habada adefa ikamennu emihunge terega khasako minimum anhenu boda emihunge aura niwa kurumuga farwater kam bodu den emihunge aura niwa nukura waguttaken ade misalaka emihun tawaf kura eruga ka abdullah gefno shangen tawaf kura eruga oriyamut begen tawaf kure den ekamani islam di manakofa emihun ekan kurani kibegen to emihun burani ei emihun kushe kofawa feeramegga kirtullah subhanahu wa ta'ala mi alkan nukran begen ema e feeramel lagen hore kushe kurefa dantive e feeram balagen ena ekam kurani kofa den oriyamut begen tawaf ko wademane miadu mi faalu itane den egot ko wes arun faalen nukran me ema efadai maneki e niwakan nefada gotegga tawaf qura irga emihum mi ba'dwani mihama qura hashganu bata miyada fawga niwa qura hoshime komegas ema mi barahana kan ei emihunge meduga eha bada fetri vo ikamennu ema emihunge meduga ves kommes min waraka mi awra niwa kurunge kandattan oi ehnames islam din as ekan tahdhib kurima ekan min waraka hasabaka ekan mativerve emme hegotuga ekan hamaje fakane maneki kuriga bo niwa kurumuga emihunge bo niwa kura iruga emihunge karun adi karwalon maneki mege mati hisabun kommes minwaren haame fawe hema Allah subhanahu wa ta'ala me angawani emihunge me khimar e boluga me ala ecche e olalafa kara meya mihura batake forwara ka kurwa hema ehen Allah subhanahu wa ta'ala engewmu ansariya bekalum nge atrege minodana anghem bebe fulun ekammi
bagutun amalis bagane adi uriya muslimus ekam amalis baganese den algon men fa koren je ekamaki kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekle ekfaanu ga ahlu werina mi niwa kurumuge emme hewgotuga ha midennevi mi kirtma aya bawalevumuge kuriga Allah subhanahu wa ta'ala wal dribna bi khumurihinna ala juyubihinna ad mi ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengane khimar e bo niwa kurmatta ka mi alalewe ecche nota misman ga kya gota kyana burga nota scarf e ein karwol wes niwa kurma Allah subhanahu wa ta'ala mi amur kurabani e ekam wagotaki emihun bo niwa ka fa hunna iruga karun nota karwalu mege matibain komis mimari ham fa hunna ti Allah subhanahu wa ta'ala mengane ebaves ekon niwa kurmatta ka danna meoni mikir ay bawalum ge ma kuriges adikwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka gol budu waswarges ekle ekfan ahlu werin rasulullah ekfan gendawum gendevi irshadaki debbamu gendevi irshadaki ha mi baata midenevi karwala kara mihura baata ko sama farwa rakater kurum ema ekan ha meganda hadithen unana al harith ibn al harith al ghamidi yakya be flok riwa karwani قلت لأبي ونحن بمنى مناغا تيمن تبيرغا آدمي رسول الله كان هجر وداتم كريغ واكه مناغا باكي تمنك بابكاريغا تيم مناغا تفا بنيمه ما هذه الجماعه مي كون جماعه هجموني ابغن قال هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم اي منك بابا بن الحارث بن الحارث الغامدي بابا حارث مي بيان قدني ei emihunge teregule mefa mihegge macca mefa mihegge washage mihun jamawegen ulaniye qala fanazalna den al harith mi vidalwani den harmen etana gos etana faaba etana karwejime karwiruga miwagote ko wato fa idha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nas ila tawhidillah wal iman bi karwiruga miwagote ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakuna megwala bani Allah subhanahu wa ta'ala ge kawanta kamasha adi ekalangen imamuma wahum yarudduna alayhi qawluhum wa yu'duna ekamakum mi eveti mistakum rasulullah ikfana raddudani adi ekle ikfana undugo kurani ekle ikfana basfu raddugo ekle ikfana hani kurani hatta intasafa an-nahar wa tasadda anhu an-nas ei den hin egotuga ekle ikfana ndemihuna mihuna stemetibi iru medja jamadande maneki menduru jamadande den menduru ima mistakum ekle ikfana ge arihum duradiyama مي باغوتكي واقبلت امراه قد بدا نحرها تبكي تحمل قدحا فيه ماء ومنديلا فتناوله منها وشرب وتوضا ثم رفع راسه اليها فقال يا بني خمري عليك نحرك ولا تخافي على ابيك غلبه ولا ذلا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غريهم كلام يستكون در الديامه دين حارث ميدالون دين انا فينوداغن نوني mi annani anghen kujjaku mi as ekmana ge appuluga oi kamware feng nota baki ega feng himene bawate ge kamware den rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari e anghen kujjaku as ekle fana mi kamwarum feng osadi baki ekmana ge appuluga oi kamwaraka adi mindile baki rumale nota fotikole den rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari ekmana as rasulullah ikfan efen devum rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam efen for the hipwa adi efanu wudu kurawaf de ekle ikfan is uful lava fa mi hadith kurawani faqala ya bunayya hadith kurawani e dariflae khammiri alayka nahrak tibage me forwashe nota karwal forwashe mane ki karahama vidige mein jehige me onna hisabe kotkos muni me machennu e kotak sifulnu karwat mane ki karahama vidige me e al harith ibn al harith dalwani aqbalat imra'atun qad bada nahruha me anghen kujjaka ayruga e anghen kujjage mege kuriba nota mi karwaluge hama karwalu e nota karahama vidige me onna mege ba oti hamefe rasulullah sallallahu alaihi wasallam e anghen zuwanaya mi hadith karwani dariflae kamana darifluge me mati farwashe nota karwal farwashe wala takhafi ala abiki ghalabatan wala dhulla adi kamanage bappage macca bappa nikamete vedanati adi bappa dera vedanati ekutko ves biru no gannashe qultu den e harith dalwani man hadi harith dalwani tonage bappa kari hime man hadi mi kon angene ngeje mi kon angene kujenge qalu hadhihi zainab bintu ade qalu كما الحارث يعني ان بابا كاري يكونون اتاتي مهم ميون كاريغا
ehima etatu ehmi karaka mi kon anhene heje ehima mi humbrani hadihi Zainab bintu mi eklek fanuge darikamalum Zainab be ehima mita mi Rasulullah kon hijra badagat mu skuriga eklek fanuge darikamalum Zainab radhiyallahu anha ya debba irshad ehima ingeje ki Rasulullah kon sallallahu alaihi wasallam ahlwerina eklek fanu eba irshad debba kan mi khimarun anhenunge khara karwala mibata furuma mi Qur'anuge amru amuge kuriges Rasulullah ikfanuge ahlwerina eklek fanuge amem eklek fanuge dari kamalunna eklek fanu kurba amru fulake mi kan agonna bengende ema awra niwa kurmaki ei haqiqatuga insani tabi'a bes niya kurakame insani tabi'a niya kurakame riwayat akhlaq niya kurakame adin kurindana fadin mi Muna de ettene e awrakam ga dekoda nogonwa be fomos e vidalwe e ba niwa kurun eye emme matir gotki e molgotki ema ekama be from vidalwani bara gina dalil ta ekama hurima egitrega misalaka e awrakam ga dekoda nogonwa be fomos e niwa kurun emme edevigem ba kamek baatakikan baata ekama dalil genwa dalil to gitrega aishtu fanaga baswala ekama vidalwani kana ar-rukmanu yamurruna bina ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه هذا رسول عاش تفان بدالوني تيوم من إحرام دين تبي حالك رسول الله كفان عليهوكا دائر سواريتا وتقافلات تيوم من جاتون دتر كفاده دائرك أميهم تمنا هموجيا هرمن كتني هريا منبس هرمن كتني كوميكوس e anhenunge tenen ko megos enege jilbabun enege munuwes niwakure den e qafila gos nimun anikaves e munu kashf kore emengeje ki mihun tibe hisaban nukunna iruga munuwes niwa koggen nukutun eyhama barbodan edevegum wakamika adhema asma bint abi bakr radhiyallahu anhuma asma bidalwani kunna nughatti wujuhana min ar-rijal aharmen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga dosorga aharmen anhenunge waka aharmen anhenung firhenunnan aharmenge muunta niwa kurakam ga vimoye mane ki firhenun ule hisab dairuga aharmenge muunta ves niwa ko genne gos ulani emai ashab bekalun be kamalun ashab be kamalun ad ashab bekalun dege minodana angam be from kanta kuravigoi adikabato e muunu niwa kuran nujhe mihum sama niwa kurun e emeden wagotki ema asim al-ahwal kya be flok riwa karwani hafsa bint sirin kya de flege ariha mi bebe from wadagen waruga hafsa bint sirin ki bara muskul flu angem be flan ema e hafsa bint sirin ga arihum ilmu hodde mataka mi wadagen woni mi bebe from wadagen waruga bebe from mi finada woni ekamana jilbab labba niqab alwa munus niwa karba fatan ema ding e bebe from mi dannoni mi muskul again bakiwara ko bure macediya mun niwa nukurun ehama e muskul anghanna libfawa rukhsai اما ايجي بين النكربني كي بهجي الله سبحانه وتعالى انغوا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه هذا زينه تركم فال كرمكا نولا مانيكي ايغوتك بس اوركم غا وا حساب فال كرمكا نولا دين اميهو كملونغي هدون باكي كملونغي هدون كملونغي حشغانوغ مولي حشغانو فرومغا ekambelunna faseyakame mati Allah subhanahu wa ta'ala baba kombekato ei alqawaid min an-nisa mane ki muskuli wegen gos kawani kurma beenmen nuwa hisaba gosfa muskul anghenuna ennemes mi hafsa bin sirin ga jawabe ko bato hafsa bin sirin mi aya mi bebe from hanun ful qaddemu ekamana vidalwani den kuriyangoti ki ke heje ekmana bidalno ayu shay'in ba'da dhalika den ege fawga kuriyangoti ki ke heje ayatuga den ebebe from vidalwani ek wa an yasta'fifna khairul lahunna ekamalum wes aifatterun ekamaluna heyokam bodo gembe ehma den ekmana vidalwani mitanga meoti ehma mi hijab meoti muskulin nabes yoti shar'u kurefe mane ki munu niwakurun muskulin nabes yoti hama shar'u kurefa kamake mane ki muskuli wengos kawani kurma ben nuwa hisaba gosfa mihu firihanakan edumveru nete daraja muskule faamiya ena munu kashfu kurmaki masalenu ennames emiha attakaves evara muskule fa anhina attakaves munu niwa kurun ei emme edevigem wagotaki
එහෙම වෙජියා අදි මාබුඩන් එදෙවිගම මානකෙන් යකීන් zuwan anhenuntaka ada devana shartaki jilbabuge nota hijabuge nota mi idanne faden awra niwa karumataka leve feramuge devana shartaki e feramaki ege daatuga zinataka begenwana ege daatuga zinataka begenwana kiweganta Allah subhanahu wa taala mengoni wala yubdina zinatahunna ekabalunge zinaterikan haamanu kurahashkame ema ekabalunge zinaterikan haamanu ko niwa karumataka mi feram milani ema laaruge feramaki anaka zinataka vejjiyawati الزينة النواكر مرتكا أهنك أهن زينة الجنيفة ميجا حقيقتك بينهم واكمل إكواتو بينهم وني فريهن كسمانك إكوتك بس إكملون الدمان نقول نفذوكتك إكملون تيمم إما إكملون إلى فيرامك أي إجزاتك زينتك بجيا معناه تفاعل كلتكم بدور على فادوك إكيتكم زينة الكريفة تفاعل lo alagan nafada gada kulata kunna nota madu kulata bes ega masunu ko gen loluga e alagan nafada gota e zinata kurafona nya eki haqiqatuga e islami sharia emme ruhe hijab kam ga nuwana emme ruhe feran kam ga nuwana ema Allah subhanahu wa ta'ala mengone wala yubdina zinatahunna ekamanunge zinaterka hamanu kurahush kame ema hamanu kurma taka fera milani ema ila fera aneka e zinatu kamachan en zinata genna nya yoti sharia islami shari'ata khilafa emima Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam kurwa hadith fulgaterega eba owe ikleikfan vidalwani thalathatun la tas'al anhum timmiha kameduga suwal nukrashe timmiha kameduga tiba ene ameduga suwal nukrash kame ad suwal nukrash kame de mige murad kam Sheikh Albani vidalwani ege mane ki liannahum min al halikin sabake emihum wani halak fa mihum geteregani ei halak fa timmihun emihun suwal nukrashe emihun abegotu suwal nukrashe emihun aswal nukrash kenun emihun abegotu swal nukrash ei halak fa beke ema hadith karone thalathatun la tas'al anhum timmiha ka abegotu swal nukrash kom timmiheto hadith karone rajulun faraqa al jamaa wa asa imamahu wa mata asiya furta mihaki jamaata wakiwaganegen imamaya vermiha hakimma uradi adi hakiman uradi e urade halatuga marwa miha ade jamaata muslimunga jamaata wakiwe muslimunga adulweri islami sharia tatbiq kura islami hukumta ka bolama hukumta mihunga meduga tanfiz kura imam tanfiz kura vermiha nuke manterive adi enuke manter kamga matiga marwa miha ei halaka famiha admi ekaki wa amatun aw abdun abaqa famata devana mihaki alu anhennuta alu firihene ena filagen gos e filagen hurmuga terega marwagen diyai ade algom mita hadan kollen jehene islam deen warabboda war gadala kame alu minimum kurmaki huriya kafara gasuna furtama kama onane alu minimum kurum ade gitro ves alu minimum kurma rasulullah sallallahu alaihi wasallam warbarolo fonane alako minimum kofiya ena minimum kuri komme alegge komme ena minimum kuri alu mihage komme gunona gattaka ena gunone narkai menjukre bene kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad de baba emma alako minimum kofiya enege komme gunone eti minimum gosa emma e minimum kuri mihage e kom ein komme gunona taka ene gunone Allah subhanahu wa taala narkai menjukre bana emma ashab bekolun eta befulne ebe befulunge aaden e ebe fulna kodana kan tanos kan libijja ebe fulunge alum minimum korabun emege nunto Uthman radhiyallahu ta'ala anhu arda Uthman ibn Affan eklefan islam wadagan duha shahid wadagan duha deetirega deeterega huriya hartoge huriya doheges komme haftaayක කියලා එක්පාන අලක් මිරණ කරවා කම ගාවේ ಬಾಕಿ එබ්බස් හෆ්තාය දුක නොලබ අලක් මිනව නොකරවා දැන් බයින් හෆ්තා තෝගා කියලා එක්පාන තනස් ගන්න නැතිකම් කියලා එක්පාන කි විෆාරුවේ මුසන් ජෙනවස් හුරියා හෆ්තායක හුරියා දුවගේ එන්හම එක නුහුනාන කේ යකී එම බයින් හෆ්තා තෝගා අලක් මිනව නොකරවෙජියා දෙංගන හෆ්තාගේ එක බදල්ගා මිනව කරවා කම වේ මම කියලා එක්පාන ඉස්ලාම් වඩාගෙන දුහා ශහීද් වඩාගෙන දුහා දෙතරේ hingi muddatuga komme haftaayක කියලා එක්පාන අලක් මිනව කරවා කම ගාවේ එම අස්හාබ් බේකලු විතරේ මර ගින බේෆුන්න කි අලු මිනව කරවා mana minum kurma ga bebe flunge muda hedu kure bebe flung abubakar fanu eta bangara onna minum kurbe ade ema komme gas alu minum kurma oti warabboda bar ulwafa enmes alu minum kurma bar elbikam ga ves ekan nogodor huwala bafes alu emihunge sahibunge gatun dur filagen dium e gotka ves islam din verde kamenu ekibeganto e ezmanuga e emihunge iqtisadi nizam ijtimai nizam binaa faawani mi alun engulungu maccakam gawanama adi alun minuan kurumen neti emihun filagen dium e aadeka vejjiya mujtamaage mi ijtimai hamamakan nota mi ijtimai istiqrar netige hinga dan ema ebbes miyaka
alakan hudden nuwane enage sahib miha duka filagen dimen ekma ko dannawanto sahib miha kan hudden nuwane e alu miha e alekam ga wes ene nu filawer ko bure jatsa kare adiko wada islami shariat ga rasulullah ikfan mi amr korafani e alu miha ya kan denye algon men ka etchin ena feran denye algon men la feram egodos dera feram menno egodos dera kyo menno emmege nunto rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ekle ikfanu awhar mumge shahid surgodagat muge tammati gonno afes ekle ikfanu ummata kurvi emme fawge wasiyataki as-salat as-salah wa ma malakat aymanukum ade ekle ikfan hadith karwani namade ade tibami hunge addashgawa tibami hunge nokarunne tibami addashgawa tibami hunge alunne ade kubato maneki namade maneki namada farwatir washe ade tibami hunge addashgawa tibami hunge alunne maneki mihunna ogatir washe mihunna hamdardive mihunna rahmu kurashe mi emme fawge wasiyakam ga ben anwar vidalwani min gechi ki islam din kiha bodakan mihunna ogatirma hamdardima rahmu kurum barala fekan enemes emihunna e finagen gosgen nuana e mihunna hodakamenno adema e devana mehiki e timwana mehi kaagato timwana mehiki mamra'atun khaba anha zawjuha qad kafaha ma'unatu ad-dunya fatabarrajat ba'da fala tas'al anhum timwana mehiki anhenaku enage firmiha ena dukafa diyeyruga e angen miha ya kharadu qur'ana e minbara muda ena dukafa diyey den ena dukafa komistanaka diyum ekkala angen miha jahiliya zamanuge tabarruja jahiliya zamanuge mi barahana kama nota jahiliya zamanuge mi awra faalu kurma angem miha emri ruju'awi ema rasulullah kan hadith fukrani fala tasal anhum emina begatun sual nukrashe adema mi ingete ki mi awra kashfu nuko awra kashfu kura angina ki ei hanak darja gosfa miheka maneki mitanga firmiha nemmiheke nen anghele gwa ke mi ei firmiha hurikam ga wanam e firmiha wajibane angem miha ge awra niwa kurun angem miha niwa nukuran wonja gadakam mesena ge awra niwa kurun firmiha la wajibane enos firmiha ghaibga durgawatiwe ekkala mas'uliyat awra kashfu kurmuga mas'uliyat mulin elegin edani angem miha ge boluga ad timwana shartaki e leve fera manjehene ege etera nufenna daraja bo feramaka maneki ma tunwegen gos e feramuge eterega forifa miwa eterega miwa hashigadu fenna feramaka vegennuane ade maneki e feramuge mihunna lowalta kon nuota e feramuge ege tunikamu hashigonge baata fenna feramaka egotu vegennuane kibenga rasulullah ikfan hadith fulkarwa hadith fulga ad mashhur hadith ga ibawe ekle ikfan rasulullah ikfan naraka gahnu ringi terin debeki eklek faanu dekudana gonna debeki ade iterin ebbeki kombeto ebbeki feran lagen ekam ko barhana kon tibian hanu ade mi en hadithe ha mi hadith ge ha miwaka en hadith ge rasulullah kwan banka devani en ibarat hadith karwani sayakunu fi akhir ummati nisaa'un kasiyatun 'ariyatun 'ala ru'usihinna ka asnimati al-bukht il'anuhunna fa innahunna mal'unat rasulullah ikfan hadith fulkarwani timan kale ikfanu go ummat ge fahkolga an bane angenun taken emihun feran lagen tibe halga westibeni oriyamunne ade feran lagen emihun tibeni hedun alagen ekamakos oriyamu ala ru'usihinna ka asnimatil bukht ade emihun ge bo hunnani jamalege burakashiga mi uflifa hunna sinam ada jamalege burakashiga telefon ngurana jamalege burakashiga nana bodu goshilla uflifa hunna gota ema efada inne emihunge ekamalunge botan hunnani ekamalun naki la'ana alladhi fa bayke fa tibami hu ekamalun la'ana ad-dash fa ekamalun naki la'ana alladhi fa bayke den ha en hadith ga mi kasiyatun ariyat ga ka mi rasulullah kan hadith karwani ada sinfani mi rasulullah kan hadith karwa hadith ga mi narka ga halo ring train debay timakale kan de koda no gonnomi e train e beki mi dane nisaun kasiyatun ariyatun ade hedun lagen feran lagen kama ko oriyamun tiban hanu emi na be ko mi hadith ga mi ngoni la yadkhuluna al jannata wala yajiduna rihaha ekmal naki surga wannane bay nune ade ekamalunna surgege waswas nufanna hutte wa inna rihaha la tujatu min masirati kadha wa kadha
එකමකු ස්වර්ගයේ වහකි මිහාද් මිත දුර් රාස්තාගේ දුරුම් වස් ඒගේ වස් මිහක දුවානේ තනිකේ මානකි එහා නුලාහික දුරුම් වස් ස්වර්ගයේ වස් මිහුන දුවාකම් ගා වානම ඒ වස් දුවා හිසාබ වස් එකමලොන්නක නාද වේනේ එම්මිම මිතාගා නිසාඋන් කාසියාතුන් ආරියාත් ආගෙන් අංහෙනුන් හෙදුන් ලාගෙන් එකමක ඔරියාම් තිබේ අංහෙනු ඒකොම් බේතෝ ඒකතරේගේ හිමිනගෙන් දානේ තුනි ෆේරාමුන් නොත තුනි ෆොතින් හෙදුන් කනාගෙන් හෙදුන් ලාගෙන් තිබේ මිහුන් ඒ ලාගෙන් තිබේ හෙදුමුන් එමිහුන් අවර නිවා කරේෆා තිබනි එකමක මිහුන්ගේ අවර උනනි හැම කෂ්ප කරේෆා මානකි ඒ ෆොතිගේ තුනිකමුන් අවර නිවාවගෙන නුදේ එකමක එමිහුන්ගේ අවර බණි ෆොතිගණක් ගෙතරේක ඔලාලේවා එම මිහුන්නකි හෙදුන් ලාගෙන් කාසියාත් එකමක ඔරියාමුන් ආරියාත් ගෙතරේක හිමිනේ බයි එම අද mi rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam khbar da bagotaga la'na alladhi fa bain ade mi hunaki algomen la'na dinum haqq wa takwat algomen la'na dinum amr ebeka la'na dinum amr algomen amr kuray fa bain komegas mema ade timana shartaki e leve feramaki e tuni vegen gos ege fatuga wa echen inge feramaka vegen nuane adden hatarona shartaki e feram wan jeheni tanawas feeramakan adi haniwegen gos baarwegen gos e feeramge tirega forifawa hasheonuge wanatan faalwa feeramakan egotukos wegen nuane ema kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam usama ibn zaid radhiyallahu anhuma misruge feeran munge wattere ikle fana hadiya karama foga dai usama sual karvani mi qubtiya kya waterge feeramen e qubtiya ya mikiyada waterge feeran e rasulullah sallallahu alaihi wasallam usama hadiya kare feeran turnu karvani ki vegen to rasulullah sual karbi usama danwani timakale fanuge ambikam algonga ambikam melona e hadiya ko fime rasulullah hadith karvani e feeramge midane e misruge e feeramun hedularuga ege dashun ehin ech lafa e feeram benum kurashe sabaki ekkala misruge e feeramki ege sabun hashiganuge wanatan engen dafada hanikon onna echeka vegen hinga dana tibe em vegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam namr koroni ege dashun em feeramella nota e tuni echeka vegen hashiganuge wanatan engen hinga dana tibe ama kommegas hashiganuge wanatan engen dafada feeramaka egotakas feeram vegen nuane evada feerame ei awra emme hegotuga niwakre feeramaka nuane den ehmima Fatima bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatima tugfanu Asma bint Umaysa bidalwa basfulan unnane Asma bidalwani ya Asma inni qad istaqbahtu ma yusna' bin nisa an yutraha ala al mar'ati ath-thawba fayasifuha hada Asma bint Umaysa Fatima tugfanu radhiyallahu anha bidalwani anhenunna medu anhenunna mita muradaki anhenu maru mafhuga anhenunna medu mi kanta bayfara kurve gotamet timan kamana ei riti gote kamge de koda no ganname ade ekonga deto ei e anhenunga macca anhenunga feeran ulalebe iruga e feeram ulale feeramun anhenunge banata sivgen ebade ema fatimatu gefanu mi inkar korabani ekma marufa anhenako ena kafun kurar gaves enage hashganuge banatakum wanai enge pada gotaka kafun kuravum ema mi marufa anhenaka mikan kurun ei hadi huturkam ekamaga fatimatu andakada innoni emvejiya dirihuri mihakataka adi ma huturkam bodwegen daane hash emihege hashganuge banata enge pada gotaka ena feranlu emima haqiqatuga laduetikamen huri mihakunama enaga hashganuge banata engen dagotaka feramen nos naane rasulullah fana hadith laga menoni al haya'u wal imanu qurina jami'an fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al akhar iman kama ladut kama wani abudus iman kama ladut kama wani ekati anekacha ekige mideti giteren ekati wes netige hingajjiya anekati wes netigen dane ema ladut kan netige hingajjiya iman kan netige hinga dane ema ladut kama hurjiya haqiqatuga awra niwakurumga farwatirwane adi iman terkama hurjiya hum yaqin wesekan qur'ane ekamako iman kan netijiya ladut kama nunnane ladut kan netijiya iman kan wes niguligen netige hinga dane adi fasona shartaki milleve feeramaki ei atarlevi sentulevi huwandulevi fawa feeramaka nu kiveganto ataren nuwata huwanden nuwata senta mifada
baki miru wahe ega ekuleifa feramaka wa nujeni sabaki Allah subhanahu wa ta'ala mi anhenunge zinaterika niwakurma mi amru karawani ei firhenunge lodakun emihun salam mattaka firhenunge samalukan emihunge macca nuhuttu mattaka emihunge macca firhenunge samalukan huttuwe goitta nattalu mattaka ekamaku anhenun emihunge feramuga nota emihunge ashanuga ma wargada mirwas duwa fada taketi lagen hondu lagen sant lagen atar lagen nukumajjiya hama furtmanus evas je evas emihege nefatuga je komme firenege samalukan huttani yanga miha adiman adi haqiqatuga insanage ihsas tan helaba lumuga was ei waram muhim bay kulece insanage ihsas tan helaba lumuga waram muhim bay kulene tiyefulun tajriba ves kurevene waki kamek kurayruga nota khasa muhimmu kamek kurweruga etanga waki wahe duafiya den ekkala was duairan ekkala haditha gamatin ama wakutun hitan annane misalaka algon men giterege waki khasa hafla babaruga etanga dum ala fureruga edumaki khasa dume den ekkala dumge was ma fahum wes algon men genefata forafiya ekkala haditha gamatin handam wane mami ihsas ta hevela balumuga adi handam wes hela balumuga was waram muhimmu role kulene ehmi mununto balwa janawar tafaat wattarge janawar ta ege firihen echiti not angechiti ginfara anghen echiti ege firihen echina gwal mattaka firihen echiti helbal mattaka not ege mi shahwani hissu helbal mattaka beenu qur'ani bas e anghen echisa Allah subhanahu wa ta'ala deba funan tafaat goitan e goita beenu kogen firihen echisan ege bas wasil kurmuge by far e anghen echiti etekati jismani beenun fudduma midane shahwani edun fuddumattaka beenum wefa wa irga bay janawarten echiti kudakam da irga ek hunnan khas wahe algon men eno engunas ekala e janawartaka ingene salaka bula hama egotam fa krawene bulale ingene anghen ecche kudakam gassa ojjiya ende ecche ingene ami anghen ecche kudakam gassa ittaneka ema minum wes ehin ecche ehin bawar janawarta mi gota kanda kurane war gina janawarta angin echiti ginafara firen echa gwani den firen echiti isnagagen ekama as kurimatlagen ena angin echa dima qurani hama dumakar me firen echiti ekama samalakam midene jismani beenum fuduma shawani den fudumuge samalakam echinge samalakam genomattaka e shahwetiragen ega ufudumattaka angin echiti tawadu gotun echa Allah subhanahu wa ta'ala mi bar was duvumuge bar beenu kogen evas hama e janwarge ejinsuge midane evattorge janwaran evas eti duwagen ekkala shahwani beenu e firen echitige bala waddane ema insanunge eban ekkamuga vias insanunge wes mi was dumaki haqiqatuga insanunge wes mi jismani beenum fudduma emihum beenum buma emihum hela wala ecche warbuna ahela wala ecche ema nene janwar fada iqabiliyat insanuga nunnane midane angenakan enaga khasa wahen nunarwene firhenun gesmal kan damagan kala ennes was jehumun enage ihsas tan helane enage handan tan avegen dane adi e wahaka gulifa hunna kantattakan ena bodan hevariwane helun teriwane samalwane emima anhenun emihunge hedumuga mirwas dane sent huwandu jahagen nukutumun firhenunge samalakam furtamanu suttani emihunna dimayan ema beenum wani firhenunna emihunna demeduga bifada samalakam nugenu naun waki komme mihegwes emihek ada koranje wajibuga mashghule ganuttum egotuga wes anhunna firhenunna midemeduga me onna ketun taka mi demeduga me onna nahama ketun tan nahama gulunta durkurum beenum wani ema mikkanta durkurum mattaka ade jismani ghariza mi shahwatirka beenum vun enage sikun insanuge sikundiya naananuge medur kurmattaka elen huriya fewaltake alan enani algon men amru kuraifa egeteren ekkamen anhenun mi ma vargade mirwas dua senta huanda beenum koggen afirenu getere nokutum ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi amru ful karabani ei miskitaka bes miskita namadan annayruges huanda sen huandu nota atar fadaiche been hoggen nawma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuraba hadith ko menani zainab al-thaqafiyya thaqif wangage angem befle zainab kya befle ikmana riwa karwani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idha kharajat ihdakunna ila al-masjid fala taqribanna tiba tiya kamalun getereng evs
tiya kamalunge tereng ane Anhenunge tereng ekakos miskitan annakamga waanama huwanda kar nuwahushkame huwanda atara maniki huwanda wes ataru wes cent wes ekitereng menen dana ema huwanda kar nuwahushkame rasulullah fan yamru karbani adiwes abu hurairah rawa karwa hadith ga rasulullah fan hadith karbani ayyuma imra'atun asabat bukhuran ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-asha al-akhirah ade dumun maniki bukhur ay dum baki dumum wes miru was hashganuga duvva fi anhena kudama aharmenna akiga mi reganuge emfoge aisha namada hadar nuwahushkame adikubato abu musa al-ash'ari riwakar wa hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith al-karabani ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniya abu musa al-ash'ari riwakar wa hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith al-karabani ebbes anhenaku ena atar lagen send lagen aitur atar lagen e ataruge bas mis takunna dekkumattaka mis bayge karing ena gosfikam ga wanama ekam lege ki ei zaniya eke zine kura mike zine kura mike mane ki zine emihek baki bawate ki zine enen oni kuraife ekivegen to mitanga mi hadith ga menoni atar lagen adi e ataruge bas mis takunna dekkumattaka ena mi bayge gatun gosfikam ga wanama ene ki zaniya eke zine kura angeneke maneki ena haqiqi mi hadjanje zina kurawa ke nun enames zinege behimene loluge zineya atuge zineya ade loluge zineya ki nazar belun atuge zineya ki batsh ailun hifun ema mi ekamana mi midannawi atar lagen firhem bayge gatun da anghena adi ena midani emi hunna ena ekam lege was dekkumattaka emwejjiya ena ekam lege e da'wat dani timannage was tiba mihun balala hushkame timannage biiro was tiba mihun dekeshe timannage was tiba mihun dekeshe ema e mihunna mi deve nuba da'wataka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi sifakurwani e kamlege ki e zaniya ke ehmima abu hurairah radhiyallahu anha fenwadaganwani anhenaku send jahagen ade nota atar lagen enege atarge was miistakunnan hamawa darjen atar ginen lagen danikon abu hurairah vidalwani ya amatal jabbar takirti allah subhanahu wa ta'ala ge alu anhenaye tiya dani miskitan heje kamana danwani ade midani miskitashe den abu hurairah swal karwani atar limu heje tayib wa ke atar beenun krim heje kamana danwani ayeke abu hurairah vidalwani ge ruju'e alun hinagan nashe alun femwarashe yani timan kale ikfanu adu esime rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith al-qur'an ma min imra'atin takhruju ila al-masjid ta'sifu rihaha ta'sifu rihaha fayaqbalu Allah minha salatan hatta tarji' ila baytiha fataghtasil adi abu hurairah riwayat hadith ga muradaki rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith al-qur'an ebbes anhenaku miskida diumattaka gein nukunneerga enage ena beenun koffawa ataruge bas miistakunna nikam ebbe surahennati miistakunna e ataruge bas nikam boda forafada gotaka ena atarlaga hurikam ga wanama enage namadu allah subhanahu wa ta'ala qabul nukarabane ena ekamlege embri gen as hina ganfuma danding ema mi hunna mifadain ena lagen huri ataruge was forafada gotaka atar lagen miskitan angenak annakam gawanama ena miskitan as qur'an namaz allah subhanahu wa ta'ala qabul nukarabane adi ena qur'an namaz allah subhanahu wa ta'ala qabul karabani ena gegos hina ganagen femwaragen alun emburi as namaz kurmu ema mingeche ki ade feramuga atar nota sent mifadain lagen hurun iye gotaka bes islami sharia ruhe kamenuka ade hawan shartaki e leve hedmaki ei firenunge hedma ebbattarge hedma kavegen nuane ekivegen to rasulullah ikfan hadith abu hurairah bidalwani la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbisu libsata al-mar'a wal mar'ata talbisu libsata ar-rajul abu hurairah bidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani anhenunge hedum ala firihenaya la'ana labafe adi firihenunge hedum ala anhenaya la'ana labafe ema firehenum beenun kra waterege hedume
anhenum beenuka genwane adi anhenum beenum kraatra gedme firihenum beenuka genwane adis Abdullah ibn Umar riwakar wa hadith ga iklefan midalwani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa minna man tashabbaha birrijal min an-nisa wala man tashabbaha bin-nisa min ar-rijal anhenunge terein firehenunna ebbaturwe genegen ule anhenunnaki ei aharmenge terein wa bay nune adi firihenunge terein anhenunna ebbaturwe genegen ule firihenunnaki ei ves aharmenge terein wa bay nune maneki anhenunna ena firihenunna ebbaturwe gen ule kam gawanama ei aharmenge terein kombe gitto muslimunge terein ad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aharmenne vidalwani muslimu ema Rasulullah mi hadith fil karwani firihenunge terein anhenunna eggebba genegen anhenun kanta kuraga kanta ko anhenun hedungala ule firihenunnaki ei aharmenge terein wa bay nune muslimunge terein wa bay nune hamegota anhenunge terein firehenun hedungala firehenun kanta kanta ko firehenun ule anhenunnaki ei ves aharmenge terein wa mihen nune maneki muslimunge terein wa mihen nune ehma ade firehenun ves ad anhenun ves era hedun wan jeheni e emihunna khassa watter gedmekama egoto ves firehenun hedun anhenun alagen nuwana anhenun hedun firehenun alagen nuwana enemes algon men hitamiyaku algon men fa koren jekamaki fannuge namuga bay mihun anhenunge hedun alagen nukunnaka ladennugane ad faafe mikurani hamakane faaluga timanna faafa qur'an amugoteka faafa qur'ani komiyekos sirruga adi qur'an faafes ginafaran onnane enege tobiya insani tobiya egen tobiya to gonikan ya karagatu tobiya eyadima damafada faafe bad akhlaq amal kuru efada kantaka insani tobiya kommes memraka damane ekam algon men faidala fa algon men nafs control koranje ekamako angenun alawattarang firehenun hedun elun ei firehenega tobiyaat nus ruhena ekamaka firehenega aadaage firehenen ena huriyakamaka inkar qur'an ad midani huriyakamaka voren boda inkar qur'an ena angenaka wattarume firehenaka rulero anu vejjamna kaleti angen dula meke ena evvara boda rulero alana kitnonana ema insanu firehenunga tobiyaten ei angen mantaka mun durhelum ema firehenum vejjiya angen dulamu aadak firenum mihun durheliwana megata angenum ves adi midane ham foden angenum ves emihu firehenum gota kanta kuraniye firehenum le gota kunniye bunu vejja ena rulennana insani tobiya ema firehenege nuhunnana enega tobiyato gonu hunnana angenum kanta kuragota kanta kurmuge edum verikame angenum gonu hunnana emihunge tobiyato ga firehenum kanta kuragota kanta kurmuge edum verikame ekama algon men geterega faaluga angenum hedum alage gota hedum alage angenum makeup kuragota makeup gu gentumatu akolojisage nukunnaka hagigatuga mi ladun uganda mihun ebole adag maneki faafa koffa e faafa mihun da'wat de mihun ebole mihun yaqin korawwa emihun egotuga demiti bejjanama ade emihun tawba anwejjanama ade emihun hewmaga ruju anwejjanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi lawafa la'na emihun haqqoge hingadana Rasulullah kan mi la'na labani la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbis libsat al-mar'a wal mar'a talbis libsat al-mar'a libsat ar-rajul Rasulullah kan mati anhenunge hedun alagen ulai firehunna la'na lawafa adi firehunna dan alagen la'na lawafa danika mi onani anhenun kanta kura gota kanta kura firehunna ki harmenge tenen wa bay nune adi firehunna kanta kura gota kanta kura anhenunna ki harmenge tenen wa bay nune mati hadith karawa denga des mengoni la'ana an-nabiy ibn Abbas dalwani radhiyallahu anhuma la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijal wal mutarajjilat min an-nisa ibn Abbas dalwani Rasulullah kan wani anhen dulavegen ule firehenunna adi firehen daganagen ule anhenunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani la'ana al-lawafa adi waqala adi ikleifan hadith karawiye akhrijuhum min buyutihim emihun ge gein nereshe ema komegas anhenunna egobbaganegen firehenun ulun firehenunna egobbaganegen anhenun ulun ei islam mujtamaga oygen wane gotennu hadith ko wato emmegen Rasulullah fan hadith ful karwani thalathatun la yadkhuluna al-janna wa la yanzuru Allah ilayhim yawm al-qiyamah timmiyaki swarge nuwannane bayke adi Allah subhanahu wa ta'ala qiyamatuhum emihunna ballawde nugannawane bayke maniki rahmatuka bellum emihunna Allah subhanahu wa ta'ala qiyamatu doga ballawde nugannawane konti mihunnato al-aaq walidayhi maimba fainna derakon hita emihunna nukemantirwe emihunna derakon hita miha uquq qura miha maimba fainna derakon hita emihunna nukemantirwe emihunna uquq qura miha ifurta miha devana miha ki wal maratul mutarajjilatul mutashabbihatu bir rijal devana miha ki angenaku
ena firihenunna eggevve ganegen firihenbe ganegen ule anhena firihenunna eggevve ganegen firihenun kantakura gota firihenaka veganegen ule anhena devana miheki timmana miheki ad-dayyuth naki kurunves ishara kurana fadein emihage timage mihun kamgawa mammas mota anhen darin mota ukhtunna enege kokkoin anhen dateina mimis mihunge hurmet terikama e mihun aragan nairuga i kamakan nada ekama med ghirat ternuwa miha baki timage amilla aifet terikama timage ailage aifet terikama e kamakan nada miha baki enege amilla mammaya ehen hile firenun as badal kurikam gaves wahadekam gaves eneke echen hinwa kam gawanama enege firi anhen darifula එහෙන් ෆිරිහෙන් සුවානම් බදල් කොෆා මාගදක් අකන්ද කොමුණුකම් ගාවෙස් එනේක කමක නුවාකම් ගවානම අද එනේක උක්තා එහෙන් ෆිලේ ෆිරිහෙන් අස් බදල් කො වාගදක් මෙහෙන් උනස එනේ කමක නුවාකම් ගවානම ඒ දයුස මානේ කි ගීරත්‍රිකම් මි හුන්නන් ජේ ගීරත්‍රිකම් ඒ ගීරත්‍රිකම් නැතිෆා මි දයුස මි දයුස කි මෙස් සෝර්ගෙන් වන්නානේ අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කන්දුම් මිහක බල්ලාවඩ් නොගන්නවානේ මිහක තරේකමනේ මිහෙ අද එහෙම අද حيبنا شرط هذا هم دينغوتي باقي ده شرط algon digen nukrana ad haybana shartaki kafarunge heduma egge ba heduma kannu ad anhenunge ela hedum ei egotuka ves kafarunge terega mashhur emihunge terega adefawa adi emihunge meduga ei emihunge heduma ka vefawa fada hedume egotuka ves muslim anhanak lagen nuwane mane ki kafarunna khas watterige hedme egotuka sanhanu lagen nuwane adi ehedme lagen amugataga ulne kafarun kam ga efa ehedme lagen miha kutta fene jiya ei meni dinege miheka muslim nu islam din nu ehm dinege baikan algon menne inge fadain kafarunge hedmekkan yaqima daraja ehedum mashhur ve kafarunge hedme gotuka mashhur fa hada hedme egotuka lagen nuwane ema algon menge terega himine hedunta ki ei muslim nu mihun hedunta kopi kurefawa taqlidaka begennuwana adi mifode kurefawa taqlida ginafara hunnani islam din nurhe gota mane ki hashgonge wanata inge gotan hashgonge eterega baata inge foda tuni hedmakun hashgonge kommes bay niwa nukurvi adi niwa kurefa bikam gawe sunnani firhenunga samalka damaganna foda gotaka tafaat wattorge ruje sifa tafaat wattorge kula ega ungulifa tafaat wattorge bidaf tafaat watge ekiti ega ekleifa ema mi kafarunge hedum fada hedmaka kafirun alawattara efada hedmaka muslimun hedum wegenwana kiwento allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil karabani man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum bayaka eggebbe ganegen ule mihaki ei emihunge terem ba miheke ma algon membes kafirun numihun muslimun numihuna eggebbe ganegen emihun ule gota ulefa emihun kanta kuragata kanta gonfia algon membes emihunge terem himenege hinga dana ema egotukas ehin algon men kanta gogenwana allah subhanahu wa taala algon men e bangwa yahudinge wahaka beton algon men khabar de bafa allah subhanahu wa taala yahudina emihunge terem nabika levi wahaka ade emihun allah subhanahu wa taala fabawa la hukum bawa levi kama den emihun allah subhanahu wa taala hewdakaten rod de wahaka ade emihun tibi dosorga alam tawge matchen emihun matir karwa makro vikam wahaka mihuriha kam wahaka واقع algon handan kodde bafa ekama koden handan kodde bani emihun ikhtilaf gen gos emihun aniyaverwe uradunu emihun ekama ko me aniyaver me uraduni emihun ge teriya me ilmu afahum miwaken handan kodde mo foga den allah subhanahu wa taala me angawani thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha ade yahudina allah subhanahu wa taala bi ni'mataka den emihun de bi ni'mata foga emihun uradunu wahakiya emihuna urdun wahakiya adi allah subhanahu wa taala emihuna meduga qiyamatuga emihun meduga faisala kurabana kama mi khabar tadem foga mengoni den e foga khaleek faanunga macca allah subhanahu wa taala wani shari'at bawala fa fa shari'at khaleek faan tabawada gan washe den mengoni wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun ebe nenge mihunge adi ilmen lifan wa mihunge hawa nafsan emihunge amil nafsuge edum verikama kaleek faanu tabawada no ganna washe ema bislada ganna mengoni algon menge shari'ata tabawan emihunge shari'ata wasalgon tabanu wen shari'a emihun allah subhanahu wa taala bawale bi shari'ata ki ei udun allah subhanahu wa taala bawale bechin ekama e shari'atan algon mena mihar tabanu wen
ekivegento e Muhammad gafan sallallahu alaihi wasallam bawale bi risalata fawga ekle gafan bawale shari'ata fawga e shari'ata nabi bekonu mache bawale un shari'atan oti mansukh kurayfa nasukh kurayfa batil kurayfa ehmejja ilahi shari'ata uge tere midne mansukh kurayfa shari'ata ka argument tabawefa Muhammad gafan shari'at duka lafiya argument ati urdifa ehmejja midne ilahi shari'ata ki kuranto ilahi shari'ata ka nune mi tabawene ki ekama ko mi yahudina nasarainge amille edumuge machan emihunge hawa nafsat tabawefa mi Muhammad gafan sallallahu alaihi wasallam shari'at duka lafiya argument kiya bodakan uraduna kam gahmenaneto ehmejja argument na واجب فاوني محمد غفانو شريعت کا ورگدين هفتون شريعت عمل کرون شريعت کے ہریا امر کا عملي صفگنو اما يهودينا نصارانا ادينو غير مسلمون هوا نفسن اميونگ ادون وركمن اميونگ عمل ادون تكن اميونگ نفس دكا وسواس تكن argument تباوا کا نوجي تبا وجي argument ماني هلاك فا ميونگ تريگا اد ام فوگه شرط كم الشيخ ناصر الدين الألباني كانوا لوني لوي هدمكي أي مشهور وما كندكم اللوي هدمكم قانون عبد الله بن عمر واكر وحديث رسول الله كمان حديث في القرباني من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا رسول الله كمان صلى الله عليه وسلم حديث في القرباني دنيا مشهور متكا مشهور مج هدمة لا في ميها هذا كندك مشهور میں بڑا مشہور مٹکا فیرا من لا في ميها الله سبحانه وتعالى قيام الدهوغا نكمت كم گه فیرا میں لبا ہٹے دین فیران ان لب مفوگا فیرا مگا الفانو گه ہಳು ہپا ہٹے آدگ الفانو گه ہಳು ایگا ہپا گے مدور کربا ہٹے اما مشهور مٹکا خندکا فخر مٹکا بڑا مٹکا فیرا من لا في ميها کی الله سبحانه وتعالى قيام الدهوغا نكمت كم گه فيرامن اين گاگا لبانه ادله مفوگا فيراموگا نركاگا الفان رو انه مدور کربانه اما اي عذاب كرمتي ومن algon men amil nafs salam kurmattaka algon men midene me gota fakhru rumattaka boda umattaka mashhur umattaka bis fera me lagen wan ad midene woni mihuriha hadith ki ismi fadil sheikh nasir bin albani hijab al marat al muslimi fatwa gna fa waqta mi fatwa midene waqta kubren adima ituru tafsil ebori ade ميورون أرجو من فضلاني وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.